kuhana atia ngehoka wi sawa watindia wega ona ni ndoka umothe ari muthenya wa Thursday ya tariki 19 mweri ni wa February mwaka ni wa 2026 ngakunyita ugeni guku gwa Kameme TV thiini wa tabarira ya humuka nie njitagwo wahu wa Karithi ndina cihandite wega thaa 11 na tugukorwo tugiterevana nawe kwa ihinda ria mathaa mere nginyagia cikihande wega thaa 1 cia hwaini tukuhariria maundu maingi kuma ithaa riri nginyagia thaa 1 koguo ndukiri na kanya ga gukorwo ugithengete thiini wa mutambo ngumenyithie na ukorwo kinyamukira imwe kwa imwe kwetukira nenda cia ukinyaniria Facebook ya Kameme TV Kenya wathie hau ni gutukora twi live uguo ni kuga gikorwo rauma wera-ini ni kuinuka rainuka kuhetukira thimu yaku no ukorwo ugituthikiriria na ugitwirorera nyende kumenya ukihana atia utindete atia ka wira ni umire biacara ri iragutwara atia na tukwaririria mwena ucio kana thini wa Facebook yakwa ya wahu wa Karithi ona kana mwena wa WhatsApp na namba ito hauthi wa gicicio giaku muthenya wa umuthe tukuhariria maundu mafata muno thiini wa ikereka riri ria mbere ni amu ni tuko tukiariria maundu matakoragwo makiario muno maundu matakoragwo makiaririo ni andu aingi na tuko tukiaririo horo wegi gucakaya tuhutiriria mundu ukwirirwo ni mundu twario horo wegi ihoru riria koragwo nario riria twatigwo ni andu aria twendete rimwe tugacakaya muno rimwe tutiuwe ni twike atia tutiuwe ruo ru turunini atia ange tugatigwo tukaigwa twi very empty tutari kindu thiini wa ngoro citu na rimwe tukaigwo nie batie gwika atia mami ni akuire baba ni akuire amwe aitu tugate properties amwe tugakorwo tugite mbeca nyingi muno tugakora ati nginya indo twendete ukoraga kuri mundu ngui yake rakuire agacakaya na akanyitwo ni kieha biu tuko tukiariria maundu maya mothe na tukorwo tugiteithiririo ni mutarani ogwetwo Japheth Murimi ikereka ria keri ni tugukorwo na ageni aya wa mbere egwetwo Purity Kendi ni ritwa riuikaine muno riria riagwetwo uyu ni mutumia kaingi tumowe wakorirwo agitherema ta mwaki thiini wa nenda cia ukinyaniria thutha wa mbica ciake cia thiri gukorwo igitamba nenda cia ukinyaniria na tukiona ona thenge ya gukorwo tumuhurite muno thenge ya kuga mitugo yo ti miega ni tuonire andu mokorirwo makimwona na muonere ungi na makimoya uria hana makimuhimberia na makimucokeria gitio giake aya ni mundu gwitwo Wambui wa Njihia oro undu mwe na ndagitari ugwitwo Dr. Kariuki neo magukorwo haha nigetha tuigue rugano rwake nginya tuhutiririo horo wigie bata wa gukorwo tukihimberia acio athinekanirie fata wa kumaririkania ni bata ona thenge ya maundu maria mahanikite kana thenge ya mahitia maria mangikorwo mekikite no kwa ihinda riri tuko tugithie imwe kwa imwe kuri ndagitari Dr. Japheth Murimi karibu sana. Asante. Kahana atia? Ndire na kauru. Ndi mwega biu. Uri mwega kabisa. Twagweta ndagitari wa ngoro tondu tigagirira ni wahonia ngoro citu na gucihe thayo nima nguhe kanya gaka wambie tugeithie. Yes. Mwero atia ndero ndimugeithie nyumite mwena wa Kirinyaga koguo ni mukuigua hihi karudhiomi gagicoka mwena ucio i ndakaigua but it's okay ni tukunyitanira niguo right andu a Kirinyaga marauga atia andu a Kirinyaga ndimeriga no ni njuri abai ndweregete muci ndimeriga no aria tukoretwo tukiaria namo me sawa. Okay, good. Thengi ni ndu wa gwitikira guka na nderetire ngwenda tuko tukiaririo muthenya wa umuthi ni nderetie koretwo kihutia andu aingi muno makiria ohoro wigie gucakaya grief na loss ya wambe tutaririe uguo ni kuga atia gucakaya ri kana grief na loss yes ni natural response ya mwiri waku kana akili ciaku yes riria utete kindu wendete no yuke emotionally yes kana physically right yeah riria bogohoro wegi emotionally na physically ni kuga atia emotionally yes riria utete kindu wendete kindu wiriririe kana kindu kumitie kana mundu ni ugukora wina ihoru yes kurakara kuigwa ruo rwa ngoro yes ironda cia ngoro
in simple ni sadness, irritability, kuigua uru, kuigua ta muturire wa gabata. Right. Na physically no wage toro, no wage appetite. No uigwe ukigwa tu onogete, yani ona maundu maria wekaga tene, aria wekaga wina riri, ukigwa wina ngoro ta riu guka gwika show, ukigwa ndurenda. Mwira ukarega kuruta wira. No ni natural response ya akiri ciaku na mwiri waku riria wate kindu wendete. Okay. Koguo riria thini wa ndereti omuthi tutirariria o mundu uria tu ni wekaingirira tuguhoro wigie gucakaya twayaga tu mundu ukwirirwo. Ni response riria otete no ikorwe mbeca, marriage, ringi ni divorce, wira wendete, kiroto, rimwe nginya youth ya mundu akura akagea grief, aririkana maundu aria ekaga ye mwanake akagea ihoru akagera ihoru. Na gucakaya ni ukoragwo ri undu muritu muno makiria. Ni muritu. Na ngiuria ciuria ici ri ndiroria njikirite kirato kia mundu wa nacakaya thutha wa gutigwo ni one of my parent. Koguo ni ndiramenya ni kiria turaririria no ritu wakio. Niki gukoragwo gikuritu muno makiria. Niki giko thiini wa mundu ugakora ni hakoragwo no ritu muingi muno kurekereria kiu urendete. Tugitura o muthenya tuhuthagira indo iria itawa disposal kuthondeka muturire witu. Na andu aria me muturire witu ni tumaingiragia ngoroni citu tuka identify nao. Tondu mundu ucio ni arakuonia wendo, kwina handu araguteithia muturire, kwina handu akurutite, riu ugakorwa we attached. Riu riria watunyo, in fact the Greek word of bereavement ni kuga gutunyo like a robbery, itawa tunyo kindu o rimwe tu ni gukana ruo riru. In fact tugaga grief ni yothe act ya mwisho ya kwenda mundu, act ya mwisho ya wendo ni gucakaya. Oya by the way hatire nengi iyo niyo ya tondu ndungicakaya wakorwa ndu kwenda na gucakaya. Ungicakaya wega ni ugiaga ability ya kwenda makiria. Ungivota kuruthia maundu na njira icio. Alright. Niki twabe tutaukwo twabere ni gwicia the first segment tutaririe hihi gute andu aria twendete ndenda kumenya njira cia gucakaya ri ni iriko. Andu macakayaga ngurani no ndo tumbitwo ngurani. Na nginya attachment ya mundu ucio aragutigire ikoragwo ngurani. Ni uthiaga family ni ugakora family nene thea ni brothers na sister ainge na marus muciari umwe no the maracakaya ki mundu umwe ngurani. Ningwenda kuhe muthikiriria example ya gucakaya na guria gucakaya gukaga in real life. Riria warus mundu ni tawaingirwa iria-ini. Na iria riri ni waves ciokaga na waves uguiroka tiwe urenda waves iroka kuringana na buria iria rireka ani gukoragwo na triggers. So njira ikoragwo ngurani ciokaga na about cia waves ukaigua ngoro yaku rimwe ni urigwa peace, rimwe ni urigwa wendeki, rimwe ni urigwa tawahora no o rimwe nduramenya ni ndu ikiathi na mbere ukigwa gituma ni takagioka. It's like a wave that comes. Kwa andu macakayaga different. Kindu kingi definaga uria andu macakayaga ni cultural expectation kana uria andu mekaraga kimicie kana ki kabira. Tuge Gikuyu gwigu tucakayaga wathi kundu kungi kuigu macakayaga. Maundu acio mothe ni maretaga ngurani ya uria andu macakayaga. Alright. Tukirora horo wigie mundu ni waheana example ya muci ni ukoraga wina sisters na brothers muracakaya mundu umwe na muracakaya ngurani. No rimwe ugakora he amwe macakaya muno makiria gukira aria angi na moyo ndu ucio no ritu na inyothe no murakendete mundu ucio. Gitumi niki? We category ya andu metagwo practical grievers
kandiraga ritwa ria Gikuyu uyu ni mundu buri ombitwe we ni practical ni akwirirwa. So the next thing ni kuthikana, the next thing ni kuthina mbere na maundu make na mundu ucio ombitwe uguo. No kwi mundu ungi emotional maybe than the rest. Nona na to ngugite makeria uria ugucakaya ni guku depend na riri ona connection yaku na mundu uyu agutiga yahanaga atia. For example mwana atigwo cukuru na arathomithagio na ithe na ithe ni atutiga ti the same na mwana muriki cukuru na maybe ni athiathia ni athiangite nona mundu tuge mahitanitie na muciari wake amutige mundu ucio ndangicakaya the same na mundu mari hamwe ona ikuo ngurani. Gicakayo kia mundu ari murwaru kahinda kanene rimwe ti the same ona mundu woka wa akuo rimwe maybe an accident weterere mundu mucie utuko ukaurirwo thimu police station kana thibitari ukirwa ukaturore. That is sudden, that is shocking. So nginya njira iria watigwa na iria watunywa mundu ni determinaga uria ugi grief. Turehe mundu uyu uracakaya ri hihi ni kuri stages na ningwenda njuge stages ici tita kwambata stairs. Ati tuge ati uma level 1 ukathie tu na stages ici ti wega ati ukeigira ati stages ici wagirirwo kucibetukira ihinda riega nona ndu wa difference icio no ni guciegweta. Ni gukoragwo na kindu gitagwa denial kana kurega undu uyu ni wekika iyo ni ukweli ya mbere kwaga gwitikia no ndu wa shock. How can it be atia riu angediga atia na turai na keira acatigwa nona then ni gukaga kurakara karakara ugakora ni urakarire na ndu marakagira ki amwe marakagirira nginya ucio atutiga akua wandigaga atia ona ndona njira oriria twaikania ona nduraterera kana gakure wandigira twana tuturi turerera andu andu ni marakagirira na makarakairira nginya Ngai. It's true. Kaina ni ngwendete ungenjiko gwate augaga we Ngai. Andu marakaraga nginya ndagitari. No marakara acio ti ati ni marakara ati mundu ukarenda kurakara ni kironda kia gutigwa kireruta ni ta mahirama kironda kiu. Then we stage ya kathatu yetagwa bargaining kana gwetetera kana gutetera gikuo. What if na githungu tuga to gukorwa ndingia muhurire thimu accident yesu itengionekanire to gukorwa ndangiokire gwakwa kana kaba inginio ndirakuire kaba kaba yani kugeria kwiganania and then stage ege na undu ungi ungehetukira in grief kwi depression. Not depression ta ya murimo wa depression nyendaga kumetarira na nguga ni bouts cia ihoru na kuigwa we wika, sadness and loneliness. Wikarete ugu no ukigwa guthikinda urakenerera we mbere we nandu no ndirigwa taka we connected. We had to hand we but you feel so lonely. Ndirigwa taka we connected to any of them. Andu ange ni manjiraga ni marigwa me detached na ginya surroundings yao kindu marendaga gwika matirigwa fata wa kindu kiriko kindu kiu no ici ciothe ni ta mahira make makironda kia ya gukwirwo ya gutigwo ni mundu wendete na nigetho grief wega no nginya witikire kwiyamukira nginya ukigagwa maundu maya ndiruga tondu kaingi uthiaga ukerwa wetiga ihoru maundu macio ni marekikire na marathira niki uguo ti wega andu ni mathomithwo gwitikira tondu ta waves icio ndirakwira ciukaga ta waves cia iria ndungi mi stop andu aria moe
kwithambira gwetubira muno mambagira makathoma waves magaciamukira makathoma ino yoka ogu akamenya ino yoka ogu ngurugamo ino yoka ogu gwikara na ka design gaka ukathi ukiauraga murigo ucio okahora na kuhora grief te kuriganirwo ni ucu agutigire kuhora grief ni kumenya gwikara na ruo ru tondu gutingi indi ungeriganirwo ni mundu wendete nima matara ngoro-ini koguo kuhora te kuriganirwo ati ni memory icio ni kumenya gwikara na ruo ru nigetha ruo ru rukurekie rutige ku define life yaku kaundu kange ingiuga maybe ndukuritie na maybe ndatengera grief jugire ihapenaga riria warutirwo kindu niguo watunyukithio kindu yes koguo ona kumenya uria ungiongerera muturire waku na maundu mangi mega ni njira ingi ya gwika atia ya kuhona ukamenya ni ndatunywo giki ndatunywa iwa riri ringi no njage iwa ringi tario no nyone tuwa tungi tungiuka kuongerera ki muturire wakwa na gwitikira good ni wauga stages ici ciothe waheana itie time frame tugika treatment ni tuheanaga time frame no ndwa tungingira utaalamu ni deep rira turathondeka andu imwe tugaga ino ni grief kwi complicated grief kwi andu mokaga makarwara kindu getagwo prolonged grief disorder riu no ndo wa gutauka na maundu acu ni twikiraga time frame tukithondeka noe urahora mucie ndingienda gukwigirira murigo wa time frame tondu the moment ndakwigirira murigo ucu ukigagwa ruo no ndo wa muciari agutigire miaka 10 ukambiriria kwimena ukambiriria kwiyuria karindi tahora kaja kona gawe na thina munene gukira uria weho no ti thina ugo ni ngoro ikite atia design itu ni uria akimi design tondu tutiakiri ho akimi design katwa mikurire tukiheo yo atwikaraga nayo uria erenda gwika uria atutwara funny no ingioka gwe treatment ni tugaga mundu angiremererwo ni gikuo ni grief maybe for a period of 6 months no you are still longing for the person urona hamu cio akona mundu ucio no ira ku affect very negatively ni tugaga maybe ni urambiriria kugia complicated grief kana prolonged grief disorder kana area tungita traumatic grief ritwa tucenjanagia ugu no ndo wa different names for the same thing. All right. Then was suggest ya grief had wuga denial. From denial ha gave uga marakara. The second. Bargaining. And then depression. Yes. Hau ha bargaining re ni kwenda tuhariririe muno tondu nginyagia umuthi uyu he andu matari mahona ngoro ciao ciugaga I wish ni ngwaritie na mami I wish ni ndarutite mami thibitari undi mutware thibitari ni ungi ni ingiahonokia muoyo wake angikorwo ni ndamuhete mbeca iria njititie toko ndangiakua how do you deal with that kwe blame ni undu wa uria gwikikite number 1 ni kwambira kumenya ule blame ti tondu ni uhoro wa ma kana ti tondu umuru ule blame tondu ni mahira ma kironda kia gukwirwo labeling ukambira uka recognize ati ugu ndireciria na ni sawa tu ukeitikiria kwiyuria ciuria iriko icio utekwimena no warikia kwiyuria kiuria kiu ukeuria hihi ni atia ingika ndagikeno odethie nie kana nie njigwe wega uka allow ngoro yaku space ya kuheal naturally ciuria ici ni ciukaga ikithiraga kana ikithiraga hinya no te kai forcagwa kai bembeleza gwatakana na riria mundu ara grief ti kubembeleza tu
ni ukwe blame. Yes. Na gute mundu agerero gwikwira tiga kwe blame tondu mundu citwe ndarekira you label, yes, you acknowledge, you accept, okay, then ukeuria ni ate ingeka wigie muturire wakwa ndagika iriko no. Okay. Ona mundu ucio angimoyo tha ici ni ate angienda njike. Okay. Nona rimwe no tutume nginya gikuo kia mundu gikaine rich life witu tukingira mutwe-ini wake kana ngoroni yake tukoria mami angihoi ni ati angijira tha ici ndingi blame ugu ringi angira njira horera ni sawa then yeshokera ndakwira ni ta wave igoko uka repeat the same. Ukonio ngoro yaku ati ku grief goko is not a threat. Ku grief goko te kumenwa, ku grief goko te kwemena, ura grief no doa wendo. Okay, good. Stages ishi watu heri ni ile mutaratara ati ni ufatie kwambia na okay, soka na thutha oguo rimwe ukaigwa ni wa accept no kwi haria njugire uri andu magrivaga uri nguga oro wa waves na triggers ni kuri triggers ta anniversary no ukorwe mwaka mugima urari sawa no gwakuhiriria muthenya uria mwathikire mami ukambiria kuigwa mwiri ni uracenjia no waruthia calendar ukona next week ya twathikire mami. Yes, igoka so siri kana thiri ni ku recognize ati ni kironda na no wende ona kironda kiriko tondu kironda kiu ni kia wendo. Okay. Ni wetire horo wigi depression, not depression per se, no gushakaya. At what point o differentiate gukona haha ino ni depression ni ya stress fio nenwe gino ya gushakaya. Riu kaingi tariu ona riria wi muturire-ini waku ni ukuigwa ihoru no ni ukuhota guthii na Kenya na mbere na muturire na ringi ucenjie tondu niguo ngoro citu ithondeketwe no ngikora ihoru riri ni riratuma tariu wage kuria wage gukoma kuigwa nogete kuigwa tutega suicidal ideation kuigwa nawe ukigwa gukua kana ukigwa kwiumiza ukigwa gutie kindu kiragukenia ndurahota kwikira maundu maku hindi icio no tuge atiriri grief ino ni yacenjia ni yatuika kindu kingi no kiumite gwikira ndani kia grief. Kwi andu makoragwo marwaru nginya depression na on top of that makakwirirwo nigagithukia makiria kiutalamu kwi undu tuga co-occurring disorders ndikwendaga kwaria kiutalamu muno it's okay no kwi such cases no whatever the case whether ni grief ukwirirwo kana ni depression kana ni trauma kana ni addiction tondu kwi amwe mathia matwaraga ruo ru kirabu magatuika addicts ajohi kindu kiria gitwikana ni gikiothe tuothe ni kimwe ni ruo ona na uria ukudira na ruo rwaku ni kuko determineaga atiriri the quality of life you will lead. Okay. Good. Leo tabete homuke hanini mwireri wa Kameme TV tabete ikiria oro hanini Dr. Japheth Murimi haha ni undu waku ni ndiramenya ithuothe na njira imwe kana iri ingi turi ahutire maundu maya turaririria agikorwo wina kiuria undu kugomeire utoy wiki atia ndumira kiuria giaku Facebook Kameme TV Kenya na WhatsApp namba itu ihauthi wa gicisho giaku cihandite wega thaa 11 na ndagika 24. Kameme TV. True understanding requires more than a headline.
The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. God is a God of a second chance. Ngai ne ngai wa ihinda ringi. Ona muini wa rwimbo neraugire ngai ne ngai tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Na ngai ucio ri ni aheaga mundu a second chance. Na tondu we muoyo ri ngai no akuhe o hingo ingi. Ngai no akurugamirire o hingo ingi. Tondu ni ngai wa ihinda ringi. Ngai arokuhe thiini wa ritwa ria Jesu ihinda ria gukenereruka ringi. Ngai arokuhe ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We wina kirathimo gia gutherema ta muthabibu, wina kirathimo gia guciara muno ta muthabibu, na kurotwika guo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rathimo ni kihunjio kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu o kiumia thaa 3 cia rucini thiini wa Kameme TV. Wanenola neema tutamwona Mwokozi Yesu. Get Africa's best entertainment anytime, anywhere, and now for even less. Here's what we're here for, duh. With DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. Wow. Just dial *400# then 0 to choose this DSTV offer. Select your Safaricom Home Fiber account and the DSTV Stream package you want, now at a discounted price. Then select your home fiber plan, confirm payment, pay using your M-Pesa PIN, and click on the link received to sign in to your new DSTV Stream account. Simple. Then enjoy the best movies, series, and sport in Africa at its best price ever. Only with DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. T's and C's apply. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu zetu. Beba kwa zile shagla si uchapa ndio fobi jipe na watu wa moke Life ni short lakini yangu ni tosha. Pia usisahau kuna ile uaga ni zufala umbwakni yenye inabamba raia. TikTok ama uende jehanamu. Niende jehanamu samaki ya matope. Hapa ndio home za madogo ambazo zina donjo, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Buda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele. Thegio mureri wa Kameme TV nitwacokereria thiini wa studio twina Councillor Japheth Murimi. Doc wa ngoro ni ukoraga rimwe riria undu wahanika maybe ni mundu wa pass wakora he andu moyaga report yo na haho nyinge muno na orimwe makanjia gucakaya ange na ugakora ni ma take time nene muno gu process urona mundu ario sawa in fact aratheka fio ona appetite enayo njega fio then way later ugakora undu ucio ni wa munyita maybe like 2 months kana nginya mwaka niki gicungagirira undu tocio kwina maundu ngurani mangituma undu tocio wikike. Okay. Kindu kia mbere role iria mundu ucio ara play at that point in life. Okay. Kwiri mogi kugikikaga na mundu ucio ni waroretwo ati ni wararora ariko ndo hiyo guti mundu aramwira no ni it is unspoken no ni oi riu naturally akingira role neta acting role yo action na akiri itu ikoragwo njuge muno we are a smart device. Yes. Ikanam feelings nigetha pote ku control maundu ciana mathiko ni warathimithia nguo ni wathire kurore thanduku ni wararia na andu ma mochari niki ni we mbeca andu makuga na ngania
anganie strong wake no gwe kindu gitagwo fatigue mwili witu kwiguo ndiraga na shock koguo akiri ciake ni kuhota kutuma mwili wake urute wira ucio for a period of time then mwili ukanoga o rimwe without warning. Kironda kile gigekatia gikathumbuka akambiriria na kwi andu matekaga 2 weeks amwe nginya mwaka amwe ndirirona case ya mundu agrivire after 10 years. 10 years atari igua kaundo no ukiuka after 10 years ikiripuka angania nyakwire nioye niguo areyuria emotions igekatia igacoka kindu kia kere kingituma ni emotional space ya mundu. Kwi family ukoraga ikuo ni cioka ikuhaniririe muno one after the other ndumurikiu kohoro uyu tata wanyu cousin brother mami baba riu ugakora uyu wa gathatu kana wa kana ngoro ni ambire ekatea noga ni wingira in a state of numbness riu ndurigua tondu akiri yaku at that point irenda survival. Riu ikathima ke no ugakora baadaye no ndo exhaustion ino kana tukumita fatigue yagikinya mwisho kironda kile gikatia ikarurumuka again it takes time. That factor ni culture na religion na expectation. Tari kwe culture nyonaga merago marire kana maine nona ende chamara ina makina ga dasi makithongo thaga gutina time ya gushaka gutina time ya gushaka wainire wariganio he mundu kuhurukite baadaye inanda cienu kwa nirora ririkana ya ngari ria thire iriani happenera tikanda inaga no iriani happenera with one of my relatives. Ndeciragia I'm very strong ni ngeciria na meciria ni ndathiaga go support andu ari uguo after 3 weeks uguo muthenya mwe torongera mukangirira mutumia njuragia ni ndoye from nowhere aja kolera from otuko thake ndacio tuko Sita thekago ngimenya we ti kwega nyamu ino ete mwarimu ruo rwa ngoro ruti mwarimu ona ithu tuthondekaga andu tikati tuma professor ithu no gutwetethereria tugukunyitirira no ona ithu ni tunyitaga ona wewe tucoke kuhanikira no guo kuigua the same support andu ni manjuragia ndagitari ona we ni uria gathina yo turiaga mati wanarira thaa kenda cio tuko ona reke twari horo wigi kurira utwire no nginya mundu arire tondu ni ukoraga maybe especially men meyo magio gakora in a situation muthuri na mutumia okwererio mutumia ni urarira muno muthuri ndagita maithori ni ngucoka hari guhe cultural expectation kwi cultural expectation ya mundu rome ni gwikata kwiyumia riu warira cabu ciana ye avu mutumia no in the process of grieving ni nyendaga kwariria andu ngamera atirire ungigwa ke emotion gigiokai ndugagikinyirira kirute kioka gya kurira rira ndukathi muno kwi maundu ma kuguthirira kindu kiriku kindu kiria Japheth ni maundu mariku mundu afatie kwirigiriria riria aracakaya? Number 1 ni kiundauga ku suppress suppress feelings ukigwa ruo no ndurenda ati gutuonia urenda gutuonia
wakorwo ni urigwa we strong we strong and it is okay. Yes. No wakorwo ni urigwa ndo strong, now is not the time to pretend. Number 2, ruo rothe rwa ngoro ni rukaga na some kind of isolation. Gwetenga na andu, gwikara wiki. Na ni njiraga andu at that time ni uigagwa ni urenda, but it's not the best thing. Okay. Ti undu uria take advice. Okay. Undu wa gathatu, rira wina ruo ruru ungihota ku avoid gacobi, fangi kana dawa cia kulevya, the better. The better. Tondu waigira hau ikuthie henereria akiri ni ona dawa ithi ecenjanie toa yako uyuge twina ruo ino ni dawa ecenjanie ruo rwothe ugatwaraga ku uremwo ni maundu maku ni wingirire ki njohini kana fangi-ini amwe ahiki-ini na maundu maria mangi andu aria mekaga. So ungihota kuigua ruo rwaku uigue ruo rwaku uigue to the fullest ugue evu ino iroka kaiuke, it's okay. It is okay. I think kangidiria nacio andu maundu macio mathatu. Okay. He handi ndakorirwo ngithoma ngiona horo wigi addiction. Addiction kaingi ikoragwo iri ya kugiririria kurwa na ruo, kugeria kuhitha ruo. How true is that? It is very true. Tondu the best definition ya addiction ikoragwo riri kuhuthira kindu wigue wega ndagika iyo no kindu kiu ni kirarehe ruo no ona uigua ruo ru kana ruo rungi ndurahota gutiga. Ikoragwo ikinambuke emotions. Okay. Sito. Yes. Koguo at that time ni wega na njira wandu ungikinya andu uremwe njita okay kana mutaalamu uriku nikio be hau nikio twathire cukuru yes tumute tuteithie seek out professional help. Okay. Aha, ni tukoraga andu amwe magicakaya na rimwe ukaigua miario irario imwe yaragia rira twathie macakaya twathie maomborethi kana mathiko-ini ukarigwo ai no miario ya kwariria guku tagithiteithie tumenye atiriri tubatie kwaria miario ihana atia kana kuga miario ihana atia kuri mundu uracakaya. Number 1, yes, tarau uga uri wacakaya nyina waku, my father, your father, sorry, pole, your father, yes, one murata waku ni alose ithe wake ni ukugia instinct ya kumusave uthio mwire ni ndiramenya uria urigwa mundu usambagira karigwa ungimenya atia no ndangikwira tondu ni agutite no akambira karigwa ona. Yes. So the correct thing ni kwira mundu ruo rurigwa it is okay, I am here for you, you are not alone. Okay. Kwira mundu be strong, urakira mundu be strong watia kate muge wa kumenyagiriro gukorwo strong. Nioi, of course. Nioi. Kwira mundu tiga kuigwe oru ni gukubua oya atia kira kuriria we ge hinya tiga kurira tiga kurira kura gutethia atia ndagika no ruarira ni gucoka ni maundu ndanaigua ni maundu mandu mugaga ona warira ndecoka mundu ekaraga chonjo ari baba anyu thire urero uguo na ni mwana waku kuria girari. Yes. So maundu ta macio ni wega tugakorwo sensitive. Na he kaundu kamwe twendete kuga it is well. Is it well? Leu kau ndikuga gweta muno no ndenda gutwika controversial. Okay. Tondu gakiugagwo ni muno kanitha kana religious kana the religious expectation. No ukoragwo undu ugagwo andu makigeria gutauko gikuo matu-ini kwa baba, you know, we are only trying to ease pain, the truth of the fact of the matter. Okay. No ni uria njui the best way ya ku ease pain kana gutethereria mundu ena ruo ni kumuonia
ndi haha ni ndiramenya ni urigwa ruo no nduri wika ndi haha okay every step of the way I'm present okay kwi kindu njugaga ruo ni ruothe na toro wa grief undu uria ungitethia mundu na ugo muno ni gutuika empathetic witness kuonia mundu atiriri no njage kuelewa ruo rwaku no ni ndirarona ni ndirona wina ruo na ndi haha okay ugwe ni kuga ni tuonaga riria johore the example yakwa nigetha mwirori akinyite nderagwa andu matiraga nturiukaga kumurora turiukaga kumurora mutiri waika ongienda gutwarire ciana andu ni ngugutwarira ni ndiramenya ruo ru ni rutumaga maundu macio na we ura grief ungiona that kind of support ni njui ni yukaga na andu amwe makigwa ta kame murigo ni yendekaga tu ukagia some form of courage ya ku accept help and even asking for help ni undu we hinya muno riria mundu ena ruo ru tondu tuthondeketwe tweyumie especially andu aria moi success andu aria successful moi ni unjue ku deal na thina ndi uringaga kiongo ukathira wangiona thina to uyu no arenda kuringa kiongo thire koguo ni arigwa hinya gwetio tethio ni arigwa hinya kwira andu ni ndirigwa ruo ni ndiramenya ni undu hinya no ni undu wagirirwo gwika so it is not only mundu ya rush mundu agirirwo gwika maundu maya ni nginya ithu tureka atia turamo support na andu matigo kwira uria meku grief ati riraruo asa mudago bothi kinyorire diga kurira ndagirirwo kwira mundu uria gwika atia ako grief yes tariu hehe ndonete mundu fulani waruzite mundu ukona arikara akimwe postaga status ni ukona ni arandika to memes I mean ni arandika to undu twa kuonania ni baracakaya andu makamira aca tie gutindo gitwandikira status ni tie gutindo kiandika Facebook ni uracakaya kana ko make the public mone rwa ngoro yaku ugo ni mundu swarekatea aracakaya ugo niguo aroka in touch andu mangihota kuelewa ati ruo ruru rutiukaga nondu we are less human beings kana tondu tuti hinya rukaga nondu twina wendo ngorone citu nikio tuturagwa ungihota kuelewa ugu wone mundu na ruo ruu ndukuona ruo ukuona wendo na riria wona wendo ruoni you've won that game either ni ruo rwaku kana ruo rwa murata waku kana rwa muthuri waku the moment wona wendo ruoni rwa gikuo kana rwa losing something or someone you've started winning tufatie ko break atia news cia taicio kuri andu tuge maybe muma na mundu nyumba mundu ucio ni ahuruka na urahurira thimu njire ng'ania ni athie kana ndariho kindu giaku ni kiora yagirirwo gukorwo compassionate empathetic na straight to the point guheana example kakwira ng'ania ndina news itenjega no wikare thi ngwire no menye uria ukuigwa I'll still be here ndahurirwo thimu ndero wathio 1 2 na ndugatumire ruga cia ng'ania ni ambata tumira language ni ahuruka ndariho ni atutiga ndariho ndahurirwo thimu thibitari ni ahuruka ndagitari ni mekugeretie uria wothe mangiahota then ukareka mundu a process ukaremain how enda kuria kiuria oria enda kurira yes no ni ari turaga aririkanaga moment icio ati no create empathy do beat around the bush no create safety in a very difficult situation nituonaga andu amwe magicakaya andu wakora mundu ucio anyitwo ni gucakaya kunene muno that they can't take it amwe kona ni ma faint amwe kona ni manyua nginya dawa
angĩgakora ũraigua mũndũ rati akuire marĩkia gũthika mũndũ fulani yani sorrow ĩno yumaga kũ ĩgatuĩke so deep na ya ku overwhelm so much atĩ onawe waigua ndũngĩtũra muoyo rĩngĩ. Gucoka haria he definition ya grief ni tate ni natural response ya emotions na kimwe na ũndũ ũrĩa kũthiaga ni atiriri meciria maku na mwĩrĩ waku ni ikoragwo ikiaraniria ndagĩka ciothe. Your mind and body are in constant communication. Meciria maku mangĩremwo nĩ ũndũ matwaraga mũrimũ ũcio kũ mwĩrĩ-inĩ na mwĩrĩ waku ũngĩremwo nĩ ũndũ vice versa. Ruo rũrũ kĩronda gĩkĩ kĩa ngoro kana kĩa meciria nĩ gũkaga gĩkĩnene mind yaku ĩkĩgeria gũ process kĩkĩ ũgakora bora ya communicate kwĩ mwĩrĩ ni ya send all the wrong signals mwĩrĩ waku no wambia ku shut down kwĩ angĩ mambagĩrĩria nginya kũrwara ugakora mũndũ ndararwara nĩanjia rĩu atũraga thibitarĩ na gũtirĩ kĩoneka kathimo wewe no thire level 4 kathira level 4 katugwikire MRI we horo MRI sawa ukero kwenda githari witu e India tugutume kwai no gakora ni ruo rũrĩa rwa ngoro rũrĩa katia rũra transfer okay nikio kwĩ bata tukamenyerera ngoro citũ tondu ni manifestaga in so many ways na maundu maingi. Japheth eyo twako tukiaririria uhoro wĩgiĩ gĩkuũ mũno tondu ngĩcia nĩgĩo kĩhutagia andũ amwe na njĩra nene makĩria na rĩmwe gĩgakorwo gĩ sudden tondu gũtirĩ mũndũ ũkoragwo etereire gĩkuũ as long as ũrarĩ na mũrwaru wa ihinda rĩraya rĩ ndũkoragwo ũkĩmenya atĩ rũciũ ũyũ nĩ arathiĩ wĩhokaga tu no agũtũra right nĩ ũndũ wa wendo. Yes reke tũrorere grief ĩrĩa ya ukoragwo kĩmiona ĩno nĩ gũka yũkĩte something like divorce. Kĩndũ ta divorce rĩ number one grief yothe yũkaga tondu twĩ attached to something tukithondeka mĩciĩ itũ twĩkĩraga hinya witũ hau tugĩkĩra mbeca citũ meciria maitũ tugĩciria ũhoro wa future tũreciria na mũndũ ũyũ rĩu rĩrĩa ndeto ĩno yathira nĩ ta robbery nĩ ta watunywa wethanie koguo meciria maku matetaũkwa meciria maku nĩ watunywa nĩ watu koguo no nginya tũcoke harĩa denial anger bargaining depression it's the same thing tugacoka hau no ũngĩremwo ku move on wega kana ũngĩremwo ku process wega andũ magĩaga nginya trauma the same. Okay kaingĩ rĩrĩa tũracakaya ithuĩ twĩ ta andũ agima rĩ kaingĩ nĩ tũriganagĩrwo ciana ukona kana gatiramenyania kari o hau ũguo na rĩmwe ũgakora ndoka we mũciari nĩ worerwo ndukamake nĩ gũkwagira no gũtirĩ mũndũ ũrarĩria mwana tũbatie kũrũmbũiya ciana atĩa rĩrĩa kwagĩa na ũhoro ũcio wa gũcakaya. Number one ndũgaciu mwana ndaramenya tondu twe wĩ thĩinĩ wake. A news andũ maingĩ nĩ marũgaga mũno kwera tata athire gũcera cucu athire gũcera nĩ arĩũka kana nĩ tũrĩonana matu-inĩ mwana ũyũ rĩu ta rĩu mũndũ ũcio rĩu nĩ okaga agakũra akambia kũ grief na mĩaka 30 kana 20 tondu wa mweri atĩ tata nĩ athire nĩ agoka atũraga eterere koguo nĩ wega ũka break news ũkamwĩra ikara thĩ ngwĩre tata kana mami kana nĩa nĩa tũtiga kana nĩa acemania na gĩkuũ nĩ sawa then ũkamũria wĩna kĩũria ũria mwana nĩ atĩ ũngĩenda kũmenya nĩ egũkũria gũkua nĩ ndũĩ ũkamũcokeria with honesty na straight to the point angĩ nĩ maramenya ciana cia thikũ ici nĩ njũgĩ mũno rĩmwe ũkona nĩ aramenya no ka normalize emotions icio egwĩka atĩa ekũhĩtũkĩra ona ũkĩ grief ndũkagerie kũmũitha atĩ ngoragwo strong ũkamuonio nawe it is natural to everybody tondũ menye mwana ũyũ nĩ areka atĩa nĩ arona
na either way grief kana gikuo ikoragwo reminder ati icio ni okay icio ni njira okay so whether ni mwana whether ni it is very important na ni kweli ciana ni ireganagirwo okay aha ni ukoraga he andu maikarite miaka amugakora ni maikara muno thine wa grieving ino wakora taru mundu njoi muciaria pasire form 2 na riu thaa ici ni muthuri wina mutumia na ciana but ari ona undu ucio riria hana kinya hau ri riu mundu agasarenda akoya moko iguru kauga ndagitari ndeithia how do you go about it guteithia mundu ucio ka tofati guikarania atia na andu acio kironda kiwe kio agotaka ki fresh it's more mundu agutigire aminaga atia kwi weo na gutigai meaning ya muturire waku ya senjiri atia wambirie kwiona atia wambirie kuona muturire atia hihi ni maundu ariku wikaga kuma mundu ucio agutigire aria matumaga uthi na mbere kurwara then acio no tucenjie tutiracenjia gikuo tutiracenjia memory turacenjia meciria uria ureona uria urona muturire na maundu aria ureka na the meaning iria ya creatirwe tukamia-line na ndanona andu makihora ni mahonaga cia miaka maingi makuite murigo makarwara makathi mathibitari na magoka counseling kana magoka therapy ati session ni nyingi nini muno ugakora twacenjia meanings ici cia meciria na twaruta maybe maundu aria arekaga maratumaga arware makiria tukongaongerera tongurire kwina kuongaongerera tukongaongerera tumaundu tumwe uguo ekaga uguo ngoro yake kambiriria gwika kuhona wow akamenya gwikara na ruo ruriku he kindu waria muno waria na kiangenia muno very powerful ati ugacenjia meaning ya hakiri ciake so rimwe ni tukoraga ni grief kindu muno no tutifati ningi it's not even very right ko grief wakahinda karaihu no ni haria ni meaning iria twatachite no do iria twatachite kana meaning iria twagire to ungitigwa ni mundu wendete arafu wigwe meciria maku moke atiriri then nditakiri na bata muturire uyu ru urithiaga gwika maundu na na perspective ya ni ndire bata ni ndire gute kana mundu akwendete acemania na gikuo weciria ni ndingiendeka ni mundu ungi ni ndingiendeka ma niyo ndiri mwega ona ndire ona guti mundu akenyenda urikaga maundu nake meciria mariko tutiracenjia memory cio uria wendete turacenjia meaning ati no utigwo na wendeke no utigwo no thereme thank you Japheth tukoma kahinda kega muno na ni wateithia ngoro nyingi thank you tukirikiria twire wonekaga ko mundu ungikwenda na mangikunyita atia ndiraheana namba kana uge horo ukiheanaga namba kungora ni kungora kundu kwire ndina ofisi Ruiru Ruiru town kando ya KCB ando hetagwo Sunfred Business Center na twina center Kenyatta Road etagwo Focus Restoration Center nurigwa mathina maritwa restoration ungiuka no uteitheke ona ungienda andu ungikara onogoke for a moment ugicoka guku kuhanga kwina andu unaona if it is too much haya namba yako ya thimu ni 0702 490 0702 49 2050 shokera 0702 49 2050 thank you so much twakena Ngai akurathime ni kuruta wira mwega na kuhonia ngoro cito thank you niko kunyita ogeni karibu sana thank you mredi wa Kameme TV kwa ihinda rĩrĩ tukamba kuhomokoro hanini tugicokereria tugukorwo na Joy Kendi wa Boy Wajehia orodumwe na director ogwito Karaoke na gweka ihinda gaka tukamba guikiria cihandite wega thaa 11 na dakika 54
TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811 *628#. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. No wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimo na thimo yoti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Ũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate. O mũndũ ena rũthiomi rwake. Na mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagira ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no igũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Nĩ mũrango ũrĩkũ ũngĩringaringa ũnyitwo guoko thabarĩ-inĩ yaku ya wĩigithia wa real estate. Ti kũngĩ no nĩ tabarĩra-inĩ ĩno. Nĩ tũkenaga mũno nĩ wĩroreri waku na makĩria gũtũria ciũria, gũtwĩra kĩrĩa mũrenda na kwenda kũnyitanĩra na ataaramu aitũ. Aingĩ itũ nĩ tũkoragwo na wendo wa gũcenjia indo cia mĩciĩ itũ. Niĩ ta Mũthoni ngũreheire kĩhonia kĩa maũndũ macio mothe. Kũhĩtũkĩra kwaũrwo mũrigo ũyũ nĩ timu itũ ya iFundi Home Services. Ũngĩenda tũkũbangĩre site visit yaku, aranĩria na wabici itũ ya First Avenue, no twĩhokere kũrehe kĩroto gĩaku muoyo. Macio na mangĩ maingĩ nĩ gũkũ Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Nĩ twaranĩrie social media handles citũ, no ririkane ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Na o ta mũtugo, o mũndũ nĩ mũrore. Moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi hizo nyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki
venye na ambavyo jamaa anakaushwa na Hanzo Hasashi Rauda ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima, alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa Abiru Chwadi kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi, kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko, nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Na niĩ Mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinashara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Thengio mireri wa Kameme TV gathinashara o twara gukumenyithitie muthenya wa umuthi tugeneirio ni ageni a bata muno makiria na twetereire muno gukorwo tukigwa rugano rwao thiini wa studio. O twara gukumenyithitie tugukorwo na Purity Kendi na rira ritwa riu ria gwetwo niramenya hario kiundu kana hario kaundu goka thiini wa hakiri ciaku aingeitu ni tumuwi rugano rwake rworia anakorwo agitamba muno na gukorwo agitwira atambire niki no thutha ucio ona gukorwo ati atambire na njira itari njega na tugikorwo tukimuhura muno tukimujudge tukiona maundu mari ekite matiagiriire tukionaga uguo kuri andu a wendi mwega mamuonire na njira ingi ati ono hana uguo hana no tukwendete wi wa bata ni tugukuoya ni tugukunyitirira na tugutue mundu wa bata. Na nikio thiini wa studio twina Wambui wa Njihia orodomwe na chairman wetagwo Dr. Kariuki meguko aria makorirwo makimuona na njira ingi makimuoya na makimucokeria gitio giake na nikio me haha. Karibuni sana. Asante. Muhana wega Thank you. Tabrerie ha happy city. Wambie tugeithie. Mkwaje? Tuko poa. Mimi naitwa Purity Kendi. Wengi wenu wananijua. Sio mmoja. Dunia yote. Tunakujua. Unanijua, si ndio? Lakini nikisema tu ukweli wa Mungu, wengine walinielewa vibaya, wengine wakaona najidharau, wengine mtu kwa maoni yake alikuwa ananipiga sana. Lakini nashukuru Mungu kwa ile hali yote nilipitia ngumu. Juu nilipitia hali ngumu na si rahisi. Hebu niwaambieni hii mambo si rahisi. Hebu utatuelezea. Hey chairman, modo wako na horete ndagishia ni udansaga TikTok na Facebook. Karibu sana. Asante. Tugeithie. Marĩtwa makwa nĩ Kariuki kuma kũrĩa kambuni ya wendia wa mĩgũnda ĩtagwo Comfort Homes na Together as One. Na nĩ ithuĩ tũkire gũkũ studio tũgakiuga nigetha tũke twarĩrĩrie maũndũ ũguo maigana ũna na tukimenye ũrĩa ũhoro wa mũtumia ũyũ wa kuma kũrĩa Rare Mama Mboga ũrĩa arathiĩ. Koguo nĩ ngenete mũno nĩ gũkorwo ndĩ studio cianyu cia Kameme ka mwingi. Karibu sana. Wambo, karibu gũkũ. Asante sana. Na niĩ ngĩtagwo Wambui wa Njihia. Na
nitugĩukire gũkũ gwa Kameme TV and we are so happy tondu ni mutu welcome na ngoro theru muno na gugitwita na gugitikira ti andu aingi mangitikira ku host mundu ta Purity Kendi gukonanio na inywe ngoro yanyu ihana ta itu niguo. Yes, thank you. Omothe, in fact, segment eno ni yage kenoi. It's an easy one. Very easy. Na nigetha mwiroreri maybe he mundu wa mona rita riake ria mbere atwae rugano rwake. Wishe nawe gatwambe utwire watwira wengi wenu wananijua. Tunakujua aje, you know? Niki kia happenire na ukorwo ugitwira Purity o hanini. Ni wahota kwere Gikuyu? Inaleta shida kidogo. Nasikia but kuongea ni ngumu. Kiswahili pia ni sawa, tutaflow nayo. Sasa yes, sijui nitaanzia wapi. Kulingana na venye hii hali ni ngumu, hata kurundia hii mambo inaniudhi sana. Lakini saa hii kidogo tu. Saa hii niko na amani sana. Good. Saa hii niko sawa. Mungu mmoja nilikuwa nikufe. Juu hebu nikwambie kitu moja. Naona huko kwetu Meru. Kusema kweli hii mambo ilinikuta hata mimi kama sijui. Sikuwa naelewa ni nini inaendelea. Lakini vile watu niliona wanakuja na kuna wenye wako na furaha, wengine wako na huzuni, wanakuja mbio mbio. Sasa vile mama mmoja alinipata akaniuliza, alikuwa mlevi. Akakuja akaniuliza, yani wewe unaweza hisi miaka yote kwa hii town tukujua tabia zako kabisa, hauna tabia mbaya, sio kama mimi mlevi. Alafu leo ati video zako sinauzwa huku. Kwa hiyo walikuwa wanauza. Kuna wenye walikuwa wanauza 500, 1000 mpaka wakauza 50. Kuna watu walitajirika na video yako. Sasa huyo mama akakuja akaniambia, na huyo mama namuombea Mungu tu. Juu alikuja akaniambia, tunajua wewe si malaya, lakini kusema kweli ni wewe na nimekuona ni wewe. Huwezi kana. Nilikuwa na wakati mgumu. Sasa mimi sikuwa naelewa ni nini inaendelea. Huyo mama akapita tu, akakanitusi tu, akaenda. Ukakaa hapo tu kwa kibanda, mama mwingine akakuja. Unajua naye ni rafiki yangu sana. Akaniuliza, "Mambo mam?" Nikamwambia poa. Nikamuuliza nikuhusie, akaniambia hapana, ni wewe nataka kuona. Na hiyo sasa huyo mama amenitia wasiwasi. Juu nikiangalia simu yangu sina video yoyote ile. Hakuna kitu iko kwa simu na hakuna na hakuna yenye ilikuwa. Naona? Sasa mzee mwingine akakuja, akaniuliza, "Mambo?" Nikamwambia poa. Akaniambia, "Uko na yam?" Nikamwambia niko na yam. Akaniambia, "Hebu niusie," akiwa anacheka. Naona? Sasa akaniuliza, "Uko na minji?" Nikamwambia pia minji iko. Sasa unajua yule mama alinitia wasiwasi. Sasa akiwa hapo juu kibanda yangu iko roundabout hivi, akiwa hapo nikaona watu wananichungulia wakiwa mbali. Nikasikia mtu mmoja akisema, "Ndio yule mama mkosa ndafu." Na huna habari nini wanaongelea? Mungu moja na hapa mbele ya Mungu sikuwa najua ni nini inaendelea. Sasa mimi unajua nilitoka kwa nyumba mbio mbio ndio nikuje nikatie mtoto. Mtoto alikuwa ametumwa akujie shopping ndio arundi afanye mtihani. Sasa nikasema huyu leo mimi sitaenda shule, njoo napelekanga chakula every nini kila siku saa 7 shule. Unaona? Nikasema sasa huyu mtoto ndiye atapeleka chakula, mimi mkimbie kanisani. Mimi na hiyo sasa vyenye huyo mwanaume amekuja akaniambia nimuuzie yamu. Sasa niko na harakati, nataka nipate pesa niende ninunue unga, nikate mboga, nikimbie nyumbani ndio niende shule, niende kanisani. Sasa nikasikia mwanaume akisema, "Ndio yule mama mkosa ndafu." Sasa unaona huyo mama pia njoo ni rafiki yangu, tunapendana sana. Kusikia watu wanaongea sana akaenda. Huyo mwanaume nikamusia pia yeye akaenda, akanipea 200 akaenda. Sasa madam mwingine akakuja wakaanjo. Akakuja akaniita. Huyo ni my cousin. Akaniita, "Purity, mambo?" Nikamwambia poa. "Kai, hata siamini ni wewe." Nikamuuliza nini? Akaniambia, "Ukiona hii simu yangu
iko na video zangu tena nyingi. Nikiwa peke yangu, tukiwa na bwana yangu, lakini yako ndio imemaliza. Mimi na hiyo bando akili yangu iko wapi? Haija load. Nataka tu nikimbie nikate mboga niende kanisani. Nikamwambia Kayuju, sika hii simu yangu. Angalia uniambie ni wapi hiyo video iko. Juu mimi hata mimi sijui ni wapi. Anaangalia. Kumwambia kuonyeshe. Aliniambia ni wewe kabisa. Sasa nikampea simu yangu, nikamwambia sika hii simu yangu, uangalie kama iko wapi. Juu mimi sijaiona na sina. Mimi sasa huyo wakaenda akaniambia sasa ndio hii town leo ni mbaya. Wewe sijui utafanyaje. Nikamwambia mimi unajua sina sinda. Naenda kanisani. Sasa nilikuja nikatie mtoto mboga aende apigie watoto, wengine awapelekee shule, mimi niende kanisani. Na mimi nikatoka, unamanje sikuelewa. Nikatoka hapo. Nikaenda nikabaye unga, nikabeba mboga yangu, nikapelekea mtoto kwa nyumba. Nikakimbia, nikakumpea, nikamwambia sasa ukimaliza kupika utawapelekea shule. Akaniambia sawa mama. Unajua pia huyo mtoto alikuwa bonding. Alikuja tu hiyo siku asubuhi. Sasa nilikuwa nataka niende nimpe breakfast, nimwambie apigie wengine wapeleke. Mimi sasa nikaenda kanisani. Nikiwa kanisani napigiwa simu na watu wengi. Huyu akinipigia, mwingine ananipigia. Sasa ile kitu ilifanya nijue mimi, lakini sikuamini juu sikuelewa. Mtu mmoja akanipigia simu. Na ni customer wangu, akaniuliza mambo, nikamwambia poa. Ni nini naona ikiendelea? Kamuuliza wapi? Akaniambia ai wewe, akakata simu. Si unajua sasa wale wengine walikuwa wananieleza kuna kitu inaendelea. Mimi sikulika, nikaenda kanisani, kutoka kanisani sikutoka sokoni hiyo siku. Ilikuwa Tuesday. Wednesday nikatoka kanisani. Sasa Wednesday tulikuwa tunaendanga fasting. Nikaenda kanisani, kutoka kanisani nikakuja kwa nyumba, nikatoka kwa soko sasa. Nikaenda tu nikakaa hivi. Sasa nikiwa kwa barabara kabla nifike hapo kwa kibanda, nikasikia kijana mmoja akisema, oneni ndio huyu saa hii ako na nguo. Saa hii ako na nguo. Mimi nikapita, hata sikuangalia nyuma. Sasa vile nilienda kukaa hivi. Baada nilifika hapo saa 1 kasorobo. Kabla ifike saa 1 nilikuwa nimeuza 3,000. Watu walikuwa wanakuja hivi wengi. Nikauliza ni nini? Sasa wengine unajua watu wengi ni wenye waliumia hiyo siku juu yangu. Sasa mimi unajua nimekaa hivi, kuna mwenye anasema niweke ya 100. Mimi nani niko na vindi dabidi uze sana kukatakata, wengine wanasema niwekee viasi ya 100 hivyo. Sasa mmoja nikasikia akisema ndiye huyu. Nikasikia huyu akiimbia huku. Wengine wakatoka saindi hii. Hata sikuelewa kuliendaje. Mungu mmoja kama si Mungu ile siku, mimi ningekufa. Unajua mimi sasa unaona sasa ni masaa ya jioni. Watoto ni wengi hapo. Wamama ni wengi. Wanaume kama 1,000. Kuna wenye wako na kisu, wengine wako na na tairi, wengine unaona sasa. Wale sasa watu wakanisingira hivi. Wenye walikuwa saindi yangu wakanifunika kabisa. Unaona? Sasa wewe ndio unaumia, wewe ndio watapika. Wapige huyu na huyu mwingine wampige. But mimi wakanifunika, mtu alikuwa anatoa nguo yake ananifunika. Mwingine afadhali ile kitu ingeniua hata si kupigwa, ni joto. Juu kila mtu alikuwa anakuja na nguo kuzingira, anakuwekelea. Sasa wengine wakapigwa, wengine waliumia sana. Sasa mimi nikiwa hapo nikasema sasa itaendaje? Juu wamenisingira, wanasema mtoe tumchome, ameharibu hii area yetu. So at this point unaekelewa nguo kwa pale chini, ushajua ni mbona wanakupiga? Ni video gani? Ushaelewa ni video gani? Sikuwa nimeelewa. Juu sasa vile nilielewa ati wanasema kujeni tumuone akiwa amevaa nguo. Sasa wananiuliza umevaa ya nini? Naona mimi hata mimi nilienda kujulia hiyo mambo station. Sasa nikiwa hapo kuna wamama walikimbia miguu wakipiga nduru. My sister na mama mwingine rafiki yangu
Wakasema wakaenda station wakasema sister yangu amechomwa, ameuliwa, tafadhali tusaidieni. Hata wakuripoti walipiga nduru. Sasa OCS na DCI walitoka miguu, wakasema gari itakuja nyuma, wakatoka miguu sasa. Unaona chama ni wa nyumba 10. Mimi nami nikiwa hapo nikapigia chama, nikamwambia nimekufa juu sina njia ya kutoka. Akaniuliza ni nani? Nikamwambia ni Purity. Juu hapo nilikuwa kila mtu alikuwa ananiona. Akaniambia kidogo nikusaidie. Unajua wengine sikujua kama kuna wenye walikimbia station. Sasa wenye walibaki hapa wengine walikatwa, wengine wakaumizwa miguu, wengine walipata manjira mbalimbali. Oye. OCS vile alikuja hivi. Huyo nini DCI Clinton sasa, Anton sasa vile alinisika hivi, niliona kama mmoja wa wenye wanataka kuniua pia. Sasa nikaona gari ya polisi ndio hiyo hapo. Na hiyo gari ilikuja mpaka hapa. Sasa kuona gari nikaanguka. Nikaona kumbe nimeku na nimefanya aje nikufe. Hiyo ni wakati mwingine yote siku anaona kama kuna kitu inaweza tendeka. Lakini naona watu ni wengi na wanasema mtoe saidi tumchome. Kai. Sasa vile OCS alikuja akanisika mkono hivi na huyo Anthony akanisika hivi. Akaniambia ingia kwa gari. Sasa nikaona sasa leo ndio nimekufa. Hakuna siku nyingine, leo ndio nimekufa. Nikasindwa. Walinibeba hivi. Akaniweka kwa gari. Ukafika station. Nikafika station. Wale watu vile walikuja sasa wakaona nimeokolewa na polisi, walibeba kila kitu kwa kibanda. Kila kitu, imagine. Kila kitu hawakuacha hata kitu kamoja hivi. Sasa nikalala station. Ukaambiwa mambo ya video, nataka kujua hapa ulijulia. Sasa ngoja kidogo. Madam akakuja, akaniuliza mambo hapo station. Akaambiwa kwanza OCS akasema huyo madam tukae na yeye. Huyo madam anaitwa Jane. Akaingia pia yeye hapo ndani. Akaambiwa nitoe kamba ya viatu. Akaniambia tulia sasa. Akaniuliza ulitumia nani video? Mimi nikamwambia mama hata nikikupea hii simu yangu hakuna video. Sina video. Na hata siku ndelete. Na kama kuna mahali inasunguswa, endeni msungusa hii simu yangu juu hakuna. Oi Mungu wangu. Kai. Sasa nikalala hapo. Sister yangu akakuja akaambiwa sasa enda umletee kitu ya kula juu yeye si mabusu. Nikaletewa chakula nikakula. Sasa asubuhi saa 11 huyo DCI akakuja akaniita akaniambia ikifika saa 4 unikute kwa ofisi. Nikaenda kwa ofisi. Akaniuliza nikaenda sasa hiyo saa 4 akaniuliza uko hapa akaniambia sasa mimi naweza kukusaidia. Lakini sioni yenye naweza kukusaidia juu yao watu juu wewe sijui vyenye utafanya. Lakini kuna Mungu. Akaniambia lakini kuna Mungu. Ile kitu naweza kukuambia. Wewe si unasema ni challenge. Juu mimi ni challenge. Nimeongoza makanisa 35 na ni ukweli. Na hiyo ni ukweli na sio uongo. Sasa hata watu hawakuwa wanaamini kama ni mimi. Juu mimi mambo ni kai. Wewe ni wa kanisa pale mbele. Naona sasa huyo Anthony akaniambia DCI akaniambia naweza kukusaidia. Ile kitu tu naona ufanye, utaita watoto uambie mimi ni mama yenu na mnisamee. Akaniambia hivyo. Na uambie ni sawa mliniona lakini naomba mnisamee. Na kama mtanisamee mimi nitahisi kuwa mama yenu juu hamtaona mwingine. Akarudi tena akaniambia utaenda uite pasta, upigie pasta wako simu. Umwambie kwa saa hii hautakuwa challenge. Akarudi tena akaniambia mimi nitakupea security sasa. Hapo kwa kibanda yako nitakupea security. Huyo madam alikuwa anaitwa Jane akaniambia pia mimi nitakuwa hapo. Wakikuja siku 2-3 tukiwapiga hawatarudi hapo tena. Kai. Akaniambia hiyo tu ndio naweza kukusaidia. Nikarudi tena station. Nikalala hapo, nikakaa hapo, akaniambia ngoja OCS akuje. Tukaenda sasa tukiwa na ndanda yangu kwa OCS. OCS akaniuliza mambo, nikamwambia hapo. Akaniuliza
akaniuliza wewe uko na bwana? Nikamwambia sina bwana. Tulikosana na bwana yangu. Niko na karibu 14 years. Akaniuliza unaonanga pono sana? Nikamwambia hapana, hata sionangi. Akaniuliza sasa, juu ground ni mbaya kabisa, nitakusaidia aje? Juu watu wakikuona watakuwa. Ulitumia nani video? Na hiyo mimi nilimwambia ukweli. Kwa saa hii hakuna mtu nimetumia na niko na muda mrefu. Hata wakati nilituma nikita wenyewe nilituma but ni kitambo. Na huyo mtu nilimtumia na hiyo mambo ikaisha. Na mimi siku hizi mimi ni mama kanisa. So vile ulionyeshwa ulijua. Nikajua sasa. Sasa kaniuliza ilikuaje? Na hiyo usiasi sasa nikamwambia mimi hii tu yenye unaona iko ndivyo ikuko na sina lingine na ni mimi. Akaniambia sasa mimi sitakuruhusu utoke hapa. Na ground haiko sawa. Pirish, nikuulize swali. Ulikumbuka hizi video ulikushaituma na ulikuwa umezituma lini? Like how many years ago? Miaka 7. Yeah. 7 years. Yeah. Sasa OCS akaniambia ground haiko sawa. Na sijui utatoka sijui unaweza fanya kazi wapi. Unasema uko na watoto ngapi? Watoto 7. Sijui sasa utawasaidia aje juu ikitoka itaitiwa maiti na kesi yako siko rende kukezi. Hapo sasa nikaona kifo ndio nimefika sasa. Good. Juu sasa uwezi toka pale na uwezi toka kwa nyumba na kwa nyumba ni kwa kurenti, unaona? Sina kwetu. Good. Gwihoka riu mwiroreri wa Kameme TV ni agia na mbica chairman na Wambui mwiroreri riu ni agia na mbica ya kiria turaririria haha. Nwaigwa kwina andu mendaga kumuraga riria monire video monire mwihia amwe makenda kumuraga ndarikana Jesu riria athiete mutumia athiete gucuku hari Jesu mokete na mahiga makiuga mutumia uyu ni agutharagia. Jesu akiuga ngikorwo he mundu mutheru ri nio ihiga riu amuikirie. Kaingi uguo niguo twikaga tuonaga mundu tukona enageko tugeciria ntubatie kumuraga no riria inywe mwamuonire mutiamuonire na mbica iyo. Riu haha niho ndienda gukorwo ngimenyera Kendi uria mwacemanirie na chairman na Wambui. Maybe not abere he Wambui nigetha chairman akorwo agitutariria. Riu ni Kendi ri ni akikinya hau borithi na ni wakiigwa arugamira hau hakuga ni onire riu muturire wake ni wakinya mwisho. Nie na nie ri nie ndonire social media. Ni ndona social media ngiona uyu ni uhoro nyonete thiku igiri. O ugithi no ndirona mundu urauga atiriri mutumia uyu eko kana mutumia uyu safe kana giki arekire ri nikio kinene gukira uria thwe twikaga. Kana ihitia riri ture arekire ri ni haria tutari comfortable nario ithue twi comfortable na mahitia mara ithu twikaga. Ngicoka ngiona andu ni makiambia kuga ati suicide riri ngi makiuga arenda kwiyuraga. Ni ayuraga agitwika ni ayuraga social media already ari njira okite gwakwa. Nie ngiki reach out ngiandika social media ngiuga atiriri ni ndaruri ngiona andu the judgmental everybody kila mundu ni aramu criticize kila mundu araiga ni arekire uru mutumia mugimo makamwanika nginya na mbica ciake cia ena nguo cia kanitha cia kwaya ena nguo cia kanitha cia haria mbere nginya gitambaya ngiona this is too much. Ngiuria ati kwagitio mundu umwe utekwa barore mahitia twambe tuwoko we mutumia to ni njui ni mamu wa mundu. So ni ndaikirire iratu cia mwana wa Kendi. Ngiuga atiriri ciana ciake ri I'm sure no cirenda gutura na nyina. Na riu haha criticism ire yo iguku ri to korona kwao no gwe hana no ni ndio ikwao ni gwe hana. Riria nda postire ngiuga atiri mundu we mutumia kana wina namba yake ajaririe. Ni ndakionire madamu uyo madam alikuwa anaitwa nani? Tabitha. Hena madamu wetagwo Tabitha. Akinjira Kendi ri he mukawa oye Kendi a supply ga nyeni. Amakeragira nyeni aga supply mukawa ucio no ahure thimu mukawa-ini ucio mamuhe namba yake. Hau niho atumirwo namba. Atumirwo namba ni ndahurira Kendi ni akuoya. Ndaroya namba ya mundu ona ndaroya guthikiriria no. Ngira Tabitha atiri ko tangimenya no kumwariria etikire kuoya thimu yako.
Tabitha agimukinyira through andu aria a mukawa aria mekuhota kuoerwo thimu so ni akioire thimu yacio to ni amoi akimwira madam ucio arakuria riu Tabitha madam ucio arakuria muere thimu madam oerwo thimu nake akimwira atiriri uyu uretwo Wambui akuhurira ri onake muoere ndarenda gukuham arenda guguteithia ndiraiguire ni arenda na bado ndani trustaga also father rani trust tondu twaria arajua na wewe ni nani na unanijuaje ngamwira atiriri mimi nataka kukusaidia uko wapi hende no ri turaria nake ri ahithitwo ni thigari ni OCS ucio niwe muhithite tondu kendi atwikite onwo bara mundu ri kumuona wa mbere orage oguo tha ici ri thore the enemy ni riri ni borithi the enemy ni andu against borithi to borithi nio maramutunyukithie mutumia so mundu ri kumuona orage ona ndagetane ngiria kendire ure wekwo akinjira ndi karumu fulani njigitwo na nie guku ndiu kana hote kuma ngimwira ri ure itungingangana uria ukuma twethe ngari igukugira ume githaa kia hwaini kwagia mairia then ni ugukinya gwita Tabitha anaishi wapi Meru makutano wakinya makutano from there andu makutano matire marakinyirirwo ni ndeto icio uingire ngari ungore kendi niguo twagikire na tugikiriha transport yake ya kuma makutano kuma guku akuirwo ni probox kuma kuri ari karumu kau nginya makutano Tabitha akinjikirira ngari ni shato agiuka nginya gwakwa agikinya ri already kwena mundu ungi riu ningi twambiri kuhitania hena mundu kwenda kundeithiriria mumiru mwenzake mundurume mumiru akiamba akinjuria atiriri na hiyo nyumba unaishi hiyo yenye anakuja iko na mwanaume ngimuria atiriri aroka kuri ni kana aroka kuri mwanaume akinjira asa ni ndacoka gwiciria undu ungi ati wenga ni mundu wa njuri ncheke na kendi arathi gwake ti gwakwa kendi already ni ambiri guthagathagio ni mundu uyu kuri ari so arona nie twina mundu ucio riu tumuplanire guka kumuninira Nairobi ni riria kendi akinyire ndenda guthie dinetie riria kendi akinyire haria stage ni hau hakwa stage ni ri kendi anyona ambiri kurira already ni athirete nirwo ni uria amwira ekumugira nginya gwakwa nyumba gwakwa ndararara kendi anihagire akinjira atiriri ndaguthaitha ndukanjike uru ni undu wa ciana ciakwa ngirigwa ati ndiramwika uru atia na ndoka guku gukurescue na nini gukurescue ndirakurescue ngimuria ati kwani ni nini akinjira na kuomba tu hata kama utanifanyia vibaya please na kuomba juu ya watoto wangu nihurumie ngimwira mimi hakuna kitu ninakufanyia mbaya haya tukirega gaturumuro gugo mirori wa Kameme TV ndire no nginya tambe tuhumuke tugicokereria tuigue uria makorirwo magitigana na Wambui wa Njihia nigetha makorwo ni magukorwo magicemania na chairman Ndagitari Kariuki no kwa ihinda rire ni thinashara na dakika 27 tambe tuikirie Orerorera Kameme TV. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Ni murango uriku ungiringaringa unyitwo guoko thabari-ini yaku ya wigithia wa real estate tikongi no ni tabarira-ini ino ni tukenaga muno ni wiroreri waku na makiria guturia ciuria gutwira kiria murenda na kwenda kunyitanira na ataramu aitu aingĩ itũ nĩ tũkoragwo na wendo wa gũcenjia indo cia mĩciĩ itũ. Niĩ ta Mũthoni ngũreheire kĩhonia kĩa maũndũ macio mothe kũhĩtũkĩra kwaũrwo mũrigo ũyũ nĩ timu itũ ya iFundi Home Services. Ũngĩenda tũkũbangĩre site visit yaku, aranĩria na wabici itũ ya First Avenue, no twĩhokere kũrehe kĩroto gĩaku muoyo.
macio na mangĩ maingĩ nĩ gũkũ Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ nĩ twaranirie social media handles citũ no ririkane ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ nĩ rũgendo rwa gũthoma kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Thengio mwiroreri nitwacokereria tugithii na mbere na kuigua rugano rwa Purity Kendi. Tuna Wambui Wanjikia na Dr. Kariuki. Yes. Wambo? Yes. Tumaha agikwira usinifanye vibaya juu ya watoto wangu. Riu hindi yo ndaranjira uguo ri ni ndamuingiria ngari-ini yakwa tugithi nyumba riu. Mundu ucio ni ahuriire na akingia muno nginya ngihoria thimu. Akinjira atiriri ati rucio rurakia gwathiaga Sunday ndikageria gutwara ke DJCM tondu andu makinyona makona ngicoretwo JCM ndikageria gutwara ke DJCM yo itu ngimuria so we na JCM na kanithari muokanirwo ku akiuga hapana kwanza kesho namletea nguo ya kuvaa huyo ni bibi yangu. Au niho ndarigirwo ati ngiuria Kendi unajua huyu mtu tondu nie ni mutumeri mundu uyu namba ndeciragia bado ni one of the well wishers aria mendaga kumuteithia o hamwe na Tabitha riu ndeciragia ni kunyitana tunyitanire ta team tumuteithie riu uyu ni nyambiri kurigwo ati kamaoya-ine ngiuria Kendi ni uyu mundu uyu uretwo Alois akinjira mie ndimuithe tinywe muhuriire tiwe uhuriire anjira niwe umuheire namba from there riu tukimenya haha hena ugwati ni ahurire thimu nginya agicokia mbeca ciake tondu ni twatumire Kendi mbeca cia guka ri ni ariversire mbeca ciake ngiri imwe tukiona ni ariverse kiria ni ariverse ni Safaricom ngira Kendi atire na thina reke ariverse so from there rucini muthenya uyu ngiri mundu gwetwo Sani so gweciria onire onake internet-ini agika video ni we Sani ekaga videos cia whatever is happening the trending and business yake yeye anafanyanga vitu live videos akiuga atiriri nionete mutumia uyu na nionete uria muramukriticize tondu nyu mutire comfortable na mehia maria mutumia ucio ekite mwi comfortable na mehia manyu mutumia ucio jetherwo ona ndamenyaga egwakwa mutumia ucio jetherwo ningamure ngiri 30 rucio ngiri 30 riu ni cia twamba twaigua he ni cioneka rucio ni kuroka kuo tene wasa tukiro twarokire hari afya center tene muno haya kiniro hau ni boga ni kunekera na ngiri 30 nao mauga rucio tene twi hau well niä rä ndä må ndå ũkoretwo arä wa gå teithia andå arä a hinyĩrĩrĩku in fact harä andå arä a matanjũĩ niĩ nĩ nduithĩtie ihĩ kĩmwe ihĩ 58 hacũkũra nona na nĩ heaga atumia akũrũmĩrĩngĩti arĩa ahinyĩrĩrĩku koguo nĩ njũĩ hinya wa kũhinyĩrĩrĩka kana rĩrĩa mũndũ angĩkorwo maybe handũ hatĩka-inĩ ta ĩyo na nĩ njũĩ stigma ya online ũrĩa wakaga against mũndũ koguo ngĩona atĩrĩrĩ tondũ na ndanakorwo ngĩingatithio mũno social media ngĩona korwo no njĩte mũtumia ũyũ rĩ tũhane ta tũkũ make fun harĩ hĩndĩ ĩmwe deputy governor wa gwitũ anĩkirwo enjaga no rĩu rĩ nĩonire mũthuri mũrata wake ũgwĩtwo mũrĩithi wa Kang'ara akauga nĩtũgĩũkire na ũyũ akĩrĩ we no igua rĩu ndeto icio rĩ igĩtuĩka fan rĩu nani ngĩona atĩrĩrĩ korwo no njethe mũtumia ũyũ twĩke nake ka video rĩu twehere kũrĩa gwa kĩeha andũ moke mariore mekwaria uhoro ucio thire no riu mamione ri fan mucenjie narrative riu tucenjie narrative nigetha tutige tukiate tondu ta riu ri nyonaga rimwe online andu mangikubure muno ri nona kiu marakubure naki wike kio ungika kio itamakaru ucio matigakubure naki tondu kiu nikio mendete gukuhinyiriria nakio you can't shame the shameless yes ni wambera ni ni ndoka muzima koguo ngiona atiriri mutumio somehow ndeciragia no nginya akorwo ena kindu kimuhinyiririe koguo ni ngimwita ri ndamwitaga ndimuhe ngiri 30
twike nake ka video tuine uguo ta mundu na mware wa nyina tondu ni nyendete kuina muno social media Ndagamenya nigetha riri yuke ituike fan tucenjie riu narrative. Yes. Na reke njuge riria ndakiugire uhoro wa ngiri 30 andu ni Wambui ona ndarekorirwo wabici ngiro mutumia uria uretaga ini okire ni arehiro. Okay. Haya riu ri noguo haya ngikiruta ngiri 30 na ngikimwe utarutite ciamani ri ga video ni wonete ka video ni ndonete in fact ka video kake ndakeroreirio mahinda megukinya matatu na kumbuya bio bona ka video kokeho na ririo kira ngikiona niwe tondu ka video kori ka video ngeroreire tondu Tiranyo tukiuga atiriri utire tarire kenguri undu mwe ni uria njata ya mutugi maybe ndeto ici ciathire online andu aya eroreri ona oni moyo gutire mundu utari fantasy ciake na fantasy no amenya ni very strong. So mundu ndangikondemo ni undu wa maundu maria ekaga handu keheri-ini no riu mbica ringi ungikihokera muhui no igwa ni hari ukauru na ringi no ka fantasy uguo nigetha ugicuga kuti muturire tondu naguo maundu ni maingi. So mutumia ni twagikire atina tugika ka video na in fact ona ni undu ngai ni mwega tondu hindi ria ndamwirire nyumba akenihagire no amenya ni twahurirwo kabica na niko nda post riu uyu andu mathi kumusachi aumagira mena Kariuki makihaga makihagana makihaga ugirwa kabica kare kaumagira riu ona ni atigire kumagira wika mama mumagira nake ungisearch well no reke tukiuge atiriri ati my level maybe na kei riu gwakorwo atiriri ni uma hari athi muno okoka handu na riu tondu ni akioneka riu ni anyito guoko ona andu riu magagikorwo mutiro ni undu wa mauru na marenda kumenya riu progress koguo reke tuge kindu kiria twatanyite gia gucenjia narrative ni hakwa kiria maybe atoi ni ndenda gwitikia narrative yo ni awakire now tugiuka riu ningi ngimwirira atiriri uyu Wambui ndonire atiriri ni maheiraga story gati mutumia ni arenda akuragwo ni ndeto icio otoria Ngai aturaga muoyo ndire ndamurio nore gwathiete nigetha video icio igakinya kuma kana uguo kurero ni arorago ni ndeto icio ndaciguiro na ni haha haha ndagika no Wambui ni anjiraga kundu kuu ri mutumia ndangicoka na ngicoka ngiona mutumia uyu ri ndangitura kwa Wambui koguo riu ngikira Wambui atiriri mutumia uyu tutiethe dinya kia giakwa kimwe ikiharia ndimwe kia kimwe giakwa na tucoke tumuthogothaniri kanyumba ka mabati angikaraga hau tucoke tondu akiwe gutinangia mbogai tumutware na hau Juja athi kana Juja famu agatinangirie mboga na hau agatinangirie mboga na hau nduga mboga gutire kundu itari gutire handu atangitinangiria kwanza na ni kumu ngona ta ingi kigoro muno riu ngikimwira atiri ni ngumuhe kia magima wake na ndamuhe kia kiu tondu mundu ri muno akihinyiririka wogu nginya ni mang'otore na mang'otore koguo ni ndetereire njethe mang'otore kuma hindi iyo ni hindi ngoretwo ngimwakira nyumba iyo kahora ni ragithirire Karuhe Wambui na Purity Kendi andu amwe ni makoretwo makiuga ni maheni na riu nyumba iyo ni irigite kuingira last week no riu ni twathie kumihingura rucio tondu no wamenya nyumba njeru i mathina maingi nyumba njeru i mathina maingi ciana ena anji ndaiguire na inyanya nigu ndaiguire akiheana uhoro na tini araheaga no ndaiguire uhoro no he mundu ungi nake ndungata ya Ngai iraugire ati ni kwa ciana ciake igiri ici twarenga handu polytechnic makigio kauge fulani ngika na ngakeno no wega mundu ambite akehererio murigo wa ciana igiri ici ingi nacio ri tumenyera tungika mutumia na thina mwingi muno tondu nyumba iyo ndarutire mabundi makwa mari site handu ngimatwara koguo ni ndamagurire tukondoro turia twa murutwo agicoka cukuru
na kiria na kamuringiti karia kahuthu yes riu niguo nake uyu okari akorire mabundi wega mataumite site akiuga mutigagikue ngondoro iriku icio no riu ni gakondoro karia gake kanini riu gakiona mundu ambiririe maisha korono ngai no ateithie tugihau rucio tukihingura nyumba mundu no ngituhe gikondoro ri tondu uyu ni nyina wa mundu mwari wa nyina na mundu na rekirikaniro ikiwa mukundani wa tumaini agakundio nikio ni twathie hau yes mehe tuhingure nyumba iyo na tumirathime na he mundu ramwiririe tucui tuguku no igwe ni kwambiria tuguku na akiongerera igwe atiriri ati ona tungiona kindu ni ekumuonia haria mburi cia iria igurago nigetha akigura mburi cia iria makamage magakinywa na twana twake athie thoko akamiethera mahuti agoka nyamo waithia gekatia agakama koguo ni undu ndirigwa nditiire muno na reke tuge ti undu ndingirira ni uguo ndekire tondu muturire uyu andu ni guteithania undu uria ungi ndingienda kwira andu ni ati gutiri mundu utari mathina make then ungijaji mundu ni undu ni wamuona na ria mbere kana wero umujaji riu emotions cihaice na kwage mundu riri uriciria somebody no mwikore ni mwikire kiundu kiuru muno mwirirage na in the real sense wacoka kurora ikiundu giki gikumita ukona ta makona ndekuhitite nona koguo ni wega rimwe andu riria mareka maundu makaga gwituka very emotional tondu ndunamenya nginya gitumi kia mundu ucio gwikite atia na andu tariu ni ono weanire karugano ka Jesu no menya mutumia ucio ngoega story ri mutumia ucio ari mumaraya na ni wamenya mutumia ucio Jesu ni arigiro ni uri ekwira andu atondu atiriri ona niyo matharagia nake tondu agitharagia nau na etagwo muka wa maraya onivati ona tuwe maraya ungirora etagwo muka wa maraya tondu ari muka na niyo mari na mahiga niyo maraya na niyo mari na mahiga na mahiga we ni muka tariu ngirora reke ngwire undu umwe nona kiwitaga mehia ati tondu mutumia ni onanirie mbica icio ta makatikio mehia mutumia umwe wari wetagwo kirikaniro-ini Mary Magdalene Mary Magdalene ri he hindi imwe aiguire ni enda Jesu muno na agiuka kumuhurana na ngeregie kuhura mbica iyo Jesu Mary Magdalene ainamirire akihura Jesu ngona Jesu ni asimairaga of course muthuri wetagwo Judas ni wari minister of finance by then hari cabinet iyo ya Jesu ni ugaga atiriri tondu nie ni njikite theology na twerirwo atiriri maguta maya twathuthuria kirikaniro muno ri Mary Magdalene endetie mwiri wake miaka 7 nigetha ahote kugura maguta ma manungi wega riu gathuri getagwo Judas kaugaga atiriri maguta maya ni magoro muno ni mendio mbeca iheo athini nake Jesu agithekaga haha akauga atiriri wethi na kuu athini mwina nginya thi gathira reke ni nunge wega tunenyu kwa ihinda ngona atiriri Jesu ari na relationship keho kega ndonire umaraya mundu by the way kwire Jesu mumaraya ucio andu monaga ta mumaraya ucio ni wo wari wa mbere ku witness Jesu ni ariuka na ni we Jesu atumire akimwira thiomere ni ndiukite koguo no ko kiwita mahiti maraya anga mahitia timo mahitia ngai ndakionaga na njira wow I love that na kaundu kau karatirikania thaa ici kwina atumia maragerera situation ta ya Kendi ni ndwa Murashia no neta Murashia babo Murashia rakorirwo akihura atumia ingi mbica na video na atumia acio tugakora thaa ici methina-ini munene muno makiria na tukarigwo twakinyire hate ithuĩ tukianja gukorwo tugitema itemi ria Ngai ati tugikarira gite kia Murungu niguo Dennis Mutara atwirire tukiririe ukarigwo niki kingituma mundu na kuguo nja wa Mbui one mutumia weciria u ni kuraga ndiroraga tondu ni ona video yake ndutingijaji andu acio na ndenda kwira andu andiriri andu ni maheo acio maronekire
video ini icio ona ngikone mutumia wa mundu kana ni mwari wa mnyukwa tiga kumunjaji noguo twarie biyo kuringana na thina uria wi gukuri wirirwo ati ni ugutwara uracio gatuka citizen waku ri na mathina mareme gukenya no ngithura riu kindu kiria tungiurie ni atiriri atmosphere ya economic ono ikoro injaga ehe tondu reke ngwira ona ungivuta ngukuma ikoro etari kindu ucoke umikirie kiria no igukubuata riu na ithu tondu guku no kiona guku njama thina uria maingihira mundu acemanite na mundu wina rangi mweru ti kwe cheap no ringi ona gwikaga ugu fan tondu muthungu nake ona timoneki ni ona ndie ndaririe nake muthungu no igwe riu angikejariria mutumia akoni ekuona ta ndimuru tondu riu ri kaire tugathungu ri ni ukahe attention gukira uria ngumuhe tondu ni kindu ki ni kindu ki nake tukiuge o mundu aroka gwetha dream njega ni haria dream utakimenyaga igagiuka ina muraiko hana atia na tondu biyo uyu ni kwa gutikira advantage ya gukuhura mbica no ukionete tari we muthungu ndwe ngai na shaitani no kugerio rageria riu unfortunately agakorwo matai na matanya mega so andu matikanjanjia andu acio uru na ni wega matigatinde magikinyithia ndeto icio muno o mundu haha tungi tugukinyithia mauru maria aneka tigani kumatari moka gutiri mundu utari make niona makaga tondu kwiragwo ati video matine ni ukandutwa tu video ucio kanjikira kia tondu tu video tukonania maria mothe twaneka but anyway Purity uliingia kwa nyumba unasikia aje kwa nyumba yako? Kwanza niseme kitu moja. Sasa pale kwa social media pia mimi nimekapitia. Unajua kuna wakati nilikuwa naingia tu nikitaja niko comfort. Uliolewa. Nikasema niliolewa. Ukiniona hapa mimi ni mali ya comfort. Hapo wanyamaze. Wengine sasa siku hizi kuko hivi. Mimi siongeangi. Wambo aliniambia hata ukiposti kitu. Na director wangu aliniambia sasa hiyo mawe tumia kujenga. Nilikuwa nalia sana. Siku hata nasimama hivi. Lakini unajua sasa niko na furaha sana. Sababu gani? Sasa mimi si wa Meru. Mimi ni wa Nairobi. Kweli. Nilipatana na sijui majina yote, sijui na mtangaji. Hata yeye mwenyewe anajua sijui hata kumuita sababu. Na mwesimu nampenda na haki sijui na Wambo ndio naonanga mimi na sidangu hata na kuongea naambia Wambo Mungu akubariki tu hiyo ingine wacha itajileta my boss wacha tu maisha yangu saa hii imebadilika mimi imagine hebu niambie wa Kenya bila nilikutana na Wambo hii na nikakutana na Sakarioki kusema kweli kuna kitu aliniambia na akagusa moyo wangu. Juu kwa maisha yangu sijawahi furahi. Sijawahi. Mimi furaha nilikuja kuiona comfort room. Aje. Furaha nilikuja kupata furaha ama kulala na amani. Wakati nilitoka Meru ndio nililala na amani. Hebu niambie watu wenye wananiambianga ati kila mtu nilikuona huku nawaambianga hamkuniona 2025 ndio mliniona hii 2026 ni mwaka wa baraka kweli sasa bila nilitoka Meru nilikuwa nalia nilikuwa na kila wakati mimi hata nilikuwa na sijui ni magonjwa ya aina gani juu tangu niingie Nairobi sijawahi kunywa dawa lakini nikiwa Meru nilikuwa nakunywa madawa kila siku sababu ya stress. Sasa Purity, hebu tuambie kwa hii nyumba tuliambiwa kule kagondoro kidogo ulipata hapo ni nini haina ama ni nini iko kwa hii nyumba? Ngoja nimalize. Sasa my director nilienda tulikutana naye 2026 tarehe 5 Januari. Nikamwambia ndandi ikiwezekana tu niletee watoto wangu Nairobi. Akaniuliza maisha inakupelekaje? Nikamwambia maisha iko sawa, juu tangu niingie huku sijawahi lala njaa. Hiyo nayo ni ukweli. Mimi nakulanga kwa mfuko ya Kariuki na kunywa kwa mfuko yake. Wow. Na siwezi sema kitu mimi. Mimi hata sijui mambo mingi. But iko sawa. Wambo hivi le tu alinileta kwa director wangu. Mimi nilifurahi kufika kwake. Wambo hivi aliniongoza nilikaa kwake na akanitoa. Imagine mimi ile hata furaha niko nayo nilipona. Wow. Hii moyo wangu haukuwa na amani. Roho iko na amani. Niko na amani sasa. Na ninawashukuru sana. Sijui nitasema aje, lakini hao wenyewe wanajua na watambua. Juu wao ndio walinipea amani kwa moyo wangu. Sababu mimi kifo tu nilikuwa naiona kila wakati.
Sasa ndio nasema nini? Bosi wangu alinijengea alinipea na akanijengea na kusema kweli hata mimi mwenyewe naogopa kumwambia mambo singine. Okay. Hiyo nyumba ni ukweli. Iko. Na kusema kweli hiyo gondora ya mafundi ndio watoto wanalalia. Wengine wanatandika nguo, sote tunalala hapo. Na kesho tunakuja kufungua. Alafu ngoja kidogo. Kesho sasa. Kesho tunaenda kufungua nyumba. Na kusema kweli, hebu niwaambie wa Kenya. Maembosi hata akikosa kitu ingine ya kunifanyia. Nimepata mahali pa kukaa na wale watoto wangu. Mimi niko sawa. Na mimi sasa, hebu niseme kitu ingine. Inyese ama njui wake. Mimi hata maembosi akisema Kendi sitaki kukuona tena, mimi nitakaa kwake. Sababu gani? Watu wetu walinikataa. Familia yangu ilinikataa. Wamboi na Kariuki wakanipokea. Nitaenda wapi? Asante. Baki kwa hata mimi siwezi toka kwao. Tokerekereria Wamboi ndio tuna ndagika oigire tu. Wenda uge kaundu gaku ka mwisho. Na baririe mundu wothe wi mucie uhoro wigie gutugana na kwenda andu aria turona ta matari a bata. Ni uria ingiuga ri thino tungiuga ni turoranage na mahitia kana turoranage na mawonje maituri tutingihota guikarania twerirwo tuikaranagia to tutingihota guikara twi wika ta nyamu uguo wega ni kaundu kau ka weakness kau ka mundu ucio ngiri ugatigana nako ugathie na strength ya mundu ucio to gutire mundu umbitwo na mawonje matheri agakorwo ndari kaundu kega angihota gwika na nie gukorwo ndina Kendi ni a blessing to me nie kuma riria ndarehire Kendi kiria kifuatite ni irathimo theri so riria woya mundu to uyu ri tigaga kuona ati mundu Kendi ona ingiuga ndihe ndangikandiha ona ingiuga ndihe mieri iyo yothe araikarire gwakwa ndimwire uririhaga kiria giothe wanahuthira ndangikahota kuriha so reke turihage reke tutige kurora kiria mundu angikunengera rora kiria Ngai angikunengera ungituika mutugi. Thank you. Director undu waku wa mwisho no twire andu mangigukinyira atia? Riu ri ni wega ungiona undu mbere ya kunjanji ukamba ugeciria keri undu uria ungi ndingiuria no to encourage andu muno gutugana tariu cukuru cina mathina maingi ungithii uguo na hau ukore kana gatarathoma ni wega ugacoki cukuru twa mutumia uyu turi tumwe twatuo riria we ungikorwo wina ngondoro nyingi gwaku itari na undu ireka na nima niona kana kanimba uria kahinyiririkiire he ngondoro imwe nimba na maybe ni egucokeria ngatho na njira nene muno so riu niguo turauga atiriri he ithue wira witu tutiri undu ungi tui tiga guteithia he the rest in the society undu uri ungi tui ni wa kwendia migunda muno na gukombithia mbia na ithui tukoragwo hare handu hetagwo information house third floor room 307 woka hau third floor yo yothe ri ni ta ithui twikuo undu uri ungi namba itu ya thimu ni 0722882998 watu wenda hau wenda kamugunda guka koguo rucio tucemanie gwa Kendi tene thaa 4 nigetha tu celebrate hamwe twae kirathimo kiu hamwe. Asanteni sana, tumeshukuru, tumekuwa na wakati mwema Kendi. Mungu akubariki na mahali roho bado haijapona Mungu azidi kuipatia amani na upone kabisa. Amen. Yes, kore director kore Wambui Ngai amurathime amutuge na arathime ginya wira wa moko manyu ni undu wa ngoro yanyu njega aturi amuririkanite. Amen. Thank you. Mwireri wa Kameme TV tuma na ihinda riega muno na ngwihoka ni twabundithio kindu kimwe ati uteithia wa muthini ni Ngai agwatagia ngwatio na riria bakundania tumai onawe no ugakundio. Nie Njitego Wahu wa Karithi gacokia ngatho muno ni ndu wa kunjindorera na hau niho gukorwo ngitirihira tabarira yakwa nginya wiki yakwa ithiraga omothe ni tugacemania muthenya wa Monday gakwendithĩria weekend njega kuria guothe mathaga mathano ri megukumia ugie no tuko mwega na iroto njega aria matigagia tabarira ino ni agukinyira na njira igwete. My producer Jemushai, thank you very much. Director wa muthenya wa omothe etagwo Simon na inyuothe gacokia ngatho. Have a good night, shamani next week.
muthegi wa ruriri. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring in not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi